Ethiopian Airlines, imwe mu makompanyi ashinzwe gutwara abantu mu ndege bava mu duce tumwe bajya mu tundi, imwe kandi mu makompanyi afite uburambe bukomeye mu ngendo, kimwe n'ikibuga cy'indege cya Bor giherereye mu murwa mukuru wa Ethiopia, Addis Abeba. Ikibuga gikomeye mu bushobozi buhanitse bwo kwakira urujya n'uruza rw'abantu bava imihanda yose mu bibuga by'indege bihuza Afurika n'isi yose muri rusange. Ikibuga kandi gifite ubushobozi bwo kwakira n'ibicuruzwa biva cyangwa bigana mu bihugu byinshi ku isi, kandi gikoreshwa cyane nk'aho indege zihagarara kugira ngo zihuze ingendo ziva muri Afurika, Aziya, Uburayi n'ahandi. Dore ejo bundi iyi kompanyi ya Ethiopian Airlines yakiriye indege yayo ya mbere yo mu bwoko bwa A350-1000 ikorwa na Airbus mu Bufaransa, ibisosiyete ya mbere y'indege muri Afurika iciye ako gahigo. Ibyatumye BGU Space dufata urugendo twerekeza ya Addis Abeba mu rugendo shuri rwo kumenya neza iby'isosiyete y'igihangange mu zibarizwa ku mugabane wa Afurika, mu kurebera hamwe kandi iby'ingendo zayo n'ikibuga mpuzamahanga mu ngendo ikoresha cya Bor. Kije, bienvenue, ikaze, welcome to the BGU Space. Muhawe ikaze mu ikompanyi ya Ethiopian Airlines. Muhawe ikaze kandi ku kibuga mpuzamahanga cy'amateka mu ngendo z'ikirere cya Addis Abeba cyangwa se Bor International Airport. Ngiye muri kumwe nk'ibisanzwe di Benita Giraneza Uwel. Mu bihe byagiye bitambuka, iki kibuga cyagiye cyongerwa cyane kigashyirwamo ibyumba bigezweho byo kwakira abagenzi, ibibuga bishya byo kugwaho no kugurukiraho indege, ndetse n'ibikorwa bifasha abagenzi nko guhaha amafunguro na systeme zoroshye zo guhinduranya ingendo byoroshye. Bor International Airport ni ikibuga cy'indege gifite akamaro gakomeye mu kuzamura iterambere mu bukungu muri Ethiopia no muri Afurika yose, kuko ari kimwe mu bifasha koroshya ubucuruzi n'ubukerarugendo. Iki kibuga cy'indege gifite amateka yihariye, cyavutse mu mwaka w'1960, kikaba cyaritwaga Haile Selassie International Airport, cyari cyaritiriwe umwami wa Ethiopia Haile Selassie. Ku ikubitiro cyakoreshwaga cyane mu ngendo z'imbere mu gihugu n'akarere, ariko cyaje kwaguka kubera iterambere kompanyi y'indege ya Ethiopian Airlines yazanye nk'imbaraga nshya, maze kuri cyo gitangira kwakira ingendo mpuzamahanga. Mu ntangiriro z'umwaka w'2000 kandi iki kibuga cy'indege cyubatswemo inyubako nshya n'imihanda y'indege irongerwa kugira ngo kibashe kwakira indege nini z'ingendo ndende. Ibi byatumye Ethiopian Airlines ibasha kwagura imihanda yayo ihuza Afurika, Uburayi, Aziya na Amerika, maze bituma Addis Abeba iba ihuriro rikomeye ry'ingendo zo muri Afurika. Bor International Airport ni kimwe mu bibuga by'indege bikomeye muri Afurika kandi gihuriza hamwe umugabane wose. Cyakomeje kugenda kivugururwa, hakorwamo inyubako nshya nk'aharuhukira abagenzi, amaduka n'amaresitora agezweho. Ethiopian Airlines nayo ni ikompanyi y'indege ya mbere mu gihugu cya Ethiopia, ndetse ni imwe mu makompanyi akomeye kandi akuze muri Afurika yose. Yavutse mu 1945, gusa itangira gukora ingendo zayo mu mwaka w'1946. Ikaba yaragiye kura bitangaje, kugeza ubu ikaba ari ikigo gihagaze neza mu bwikorezi bw'ikirere muri Afurika no ku rwego mpuzamahanga. Ethiopian Airlines kandi ni imwe mu makompanyi y'indege afite indege nyinshi muri Afurika, harimo indege zigezweho zo mu bwoko bwa Boeing na Airbus 787 Dreamliner. Ethiopian Airlines ni igice kinini cy'ubukungu bwa Ethiopia kuko yinjiza amafaranga menshi, ikabikoresha abakozi benshi cyane haba mu gihugu imbere no hanze yacyo.
Ni kompanyi kandi ikorera mu ihuriro mpuzamahanga rya Star Alliance. Imaze igihe kandi ivugurura ibikorwa byayo bijyanye n'ikoranabuhanga kugira ngo ikomeze kurushaho kugira serivisi zinoze ku bagenzi bayo. Ubuyobozi bwayo bukora ibishoboka byose kugira ngo iyi kompanyi ikomeze kugira isura nziza n'amahame meza yo gusigasira no kurengera ibidukikije, aho ishyira imbaraga mu kurwanya no kugabanya imyuka mibi yangiza ikirere. Kuba Ethiopian Airlines ikora neza byatumye ubukerarugendo muri Ethiopia n'ahandi muri Afurika butera imbere, by'umwihariko isura nziza y'iki gihugu ku rwego mpuzamahanga. Iyi kompanyi kandi irangwa n'ubushobozi bwo guhuza umugabane wa Afurika n'isi yose, bikaba bigira uruhare runini mu guha amahirwe ibihugu bya Afurika gukorana ubucuruzi n'ibihugu byo hanze ndetse no gufasha abagenzi mu ngendo zabo mu nzira zihuse cyane. Mu kwaguka kwayo, dore ejo bundi muri izi mpera z'uyu mwaka wa 2024 yaguze indege y'igitangaza ya A350 akanyereza igihumbi. Iyi ndege ifite imyanya 395 yitezweho gufasha Ethiopian Airlines kongera ubushobozi bw'abantu itwara ndetse no kwagura serivisi itanga. Iyi izifashishwa kandi mu byerekezo byayo nka Washington DC, Paris n'ahandi. Kugeza ubu Ethiopian Airlines ifite indege 21 zo mu bwoko bwa A350 hamwe n'izindi 14 zitegerejwe kuza, zirimo A350 akanyerezo 900 ndetse kandi n'izo mu bwoko bwa A350 akanyereza igihumbi zasigaye ari 3 muri enye zatumijwe. Ingendo zo mu bwoko bwa A350 akanyereza igihumbi zifatwa nk'iza mbere zigezweho zitwara abagenzi bari hagati ya 300 na 400. Ni indege kandi zigira urusaku ruke ku bari imbere mu ndege ugereranyije n'izazibanjirije. Ni munyemerere none dusubikiranga iki kiganiro. Turabibutsa kandi ko igitekerezo n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space. Mwakoze kubana natwe.